Samaritanac Posavina Odžak malo je humanitarno udruženje. U potpunosti je opravdalo svoj naziv i ukazalo na to koliko je neophodna karika između onih koji trebaju pomoć i onih koji je pružaju. Preko 11.000 toplih obroka i mnoštvo pomoći potrebitim su podijelili na području opštine Odžak ispred udruge Samaritanac koju vode Spomenka Ivanković i Ruža Stančić. To je krenulo od poplava koji mnogi ljudi koji su rekli nema u Posavini siromašnih, nema ostavljeni, ne znam ti nija, kad smo mi otišli na teren, onda smo uistinu vidjeli koliko ljudi nema svoju djecu, koliko nema primanja i onda smo krenuli. Udrugu je osnovao župnik župe Svetoga Petra i Pavla iz Novoga Sela kod Odžaka. Ali kad su uvidjeli da potreba za pomoći prelazi okvire župe, Spomenka i Ruža su osnovale svoju udrugu Samaritanac. U vlastitoj kuhinji kuhaju obroke i razvoze po čitavoj općini, potvrđujući svoju misiju da nam je bližnji onaj koji potrebuje i prima pomoć. U ovom slučaju, znači, Samaritanska udruga se izdigla iz svih drugih udruga koje rade na prostoru općine Odžak i kao takva pokazala se da ne gleda na vjeru, naciju i na vjeru ispovijest. A baš to je najvrijednije kod ove misije na našim prostorima opterećenim virusom nacionalizma i nepogoda. Sve dobro dođe kad dobro dođe, mada malo sam podcijenjen kad ja dobijam koji sam imao sve, pa nema mojih traktora, nema mojih prikolica. Svaki dan obiđemo i provjerimo kakvog su zdravstvenog stanja i odnesemo im taj topli obrok. Uvijek je to obrok velik da on sebe mogu to ostaviti za večeru. A koliko su nečiji životi ovisni o pomoći, potvrđuju Kata i Jako Dujak iz Srnave, koji sami preživljavaju od 92 marke socijalne pomoći. Da nema ove pomoći, mi bi bili gladni. Imam korist od nja. Svaki nam dan vrata otvori. Ova mala i humana udruga se potvrdila kao zdrava i neophodna karika između onih koji daruju i primaju pomoć.